Ngibona igama lami Muhlengiwe Sibongo Wambotho namhlanje nesifiso sokuthi ngichaze amaphupho akhombisa ukuthi wena empilweni yakho ungumuntu oqanganiselwayo ukuthi izinto zakhe zingalungi. Ungumuntu oboshelwa izinto noma osongelwayo ofungelwayo ukuthi izinto zakhe ngeke zizilunge ngezize imhambele kahle. Imaphi-ke lawo maphupho ozothi wena ulele ube uwaphupha-ke. Akutshengisa ukuthi kunezinto eziboshwa ngomlomo, kunezinto ovalwa ngazo ukuthi wena konke okwenzayo akuzokuhambela kahle, akuzokulungela-ke. Ake ngiqale-ke kanjena-ke uma kuthiwa wena uyaboshelwa, uyaqanganiselwa ngomlomo-ke. Okokuqala uzophupha nje, angisho ukuthi kokuqala ngoba kuyilona phupho lokuqala, kodwa ngisho ngiqala ngalo mina. Uzophupha iy'nkomo mhlawumbe inkomo efile noma inkomo ephukile noma inkomo elimele, okutshengisa ukuthini-ke kuwena? Okutshengisa ukuthi wena nedlozi lakho kuke kulethwe izinkulumo ezingabaphathi kahle ngawe nangesimo esishiwo ngawe. Ingakho uzovela ukuthi ezintweni ofanele ngabe uyazithola-ke ngaleyo ndlela ozinikwe idlozi, kuzoba nalobu buhlungu nalezi zinhlungu ezikhona ngawe ukuthi lento lena uyenza kanjani, ngoba uthola ukuthi mhlawumbe bizokulungela noma ngabe kuthiwa ubuzoba nemali, uthola ukuthi kuzoba khona lokho okukubambela ngoba kunamazwi alokho eza ngawe edlozini lakho. Ingoba ngake ngachaza ukuthi uma uphupha iy'nkomo zibika imali, kodwa uma uthola ukuthi uphupha nje iy'nkomo ezifile phakathi noma inkomo efile noma izinkomo ezifile, okusho ukuthi wena entweni enhle abasuke befuna ukukunikeza yona kuba khona la mazwi avimba lento ukuthi izingenzeki. Khumbula-ke vele into uma ngabe kuthiwa ikhulume ngomuntu oyigazi kuwena noma umuntu oyisihlobo sakho noma ngabe umuntu ozwana naye osondelene ngokwegazi kuwena, leyo nto vele ngeke izilunga ngoba ni umndeni owodwa. Kusho ukuthi amazwi awakhulumayo awaletha phezu kwakho naphezu kwedlozi like liwabambe lawo mazwi leyo ukuthi kwenziwa yini kube khona isimo esikanje. Sibe yakutshengisa-ke wena ukuthi cha, wena izinto ngabe uyazithola kodwa kunesimo esivimba izinto esingamagama esizinkulumo eziletha ubuhlungu ngawe ngezinkulumo ekuzishiwo ngawe edlozini lakho-ke. Uzophupha inkomo, ngabe kuthiwa mhlawumbe inkomo izala amaqanda, leyo nto ifungelwe ngokuqinisekile ukuthi wena kunezinto lezi othola ukuthi fanele ngabe uyazithola zenzeke kuwena kodwa ziboshiwe kusongiwe nje ukuthi akusoze kwenzeka, njengoba nawe wazi ukuthi inkomo ngeke ize izale amaqanda. Ngaleyo ndlela ukuthi okuhle okuqhamuka edlozini, amaqanda phela ayinto enhle, okuhle noma ngabe kuthiwa yini okuqhamuka edlozini ngeke kuze kukulungele wena, ngeke kuze kwenzeke kufungelo lokuthi noma ngabe yini enhle fanele wena ngabe uyayithola uba nayo ngeke ize yenzeke phezu kwakho. Uzokuphupha lokho ukuthi kuqonde ukuphikisa noma ngabe yini enhle ukuthi yenzeke kuyophambana-ke. Ngiphinde futhi ubona isihlahla esiboshiwe, kusho ukuthini lokho-ke? Uzophupha isihlahla esiboshiwe okutshengiswa khona ukuthi kuyavinjwa, kusaqhutshekwa nakhona ngokuvimba. Isihlahla esiboshiwe noma ngabe siboshwe ngocingo noma ngabe siboshwe ngey'ngubo noma ngabe siboshwe ngani lesuke siboshwe ngaso, utshengisa ukuthi wena siqu sakho nomndeni wakho unalezi zibosho, zinalezi zibopho nalezi zinto ezenziwe ukuthi konke nikwenzayo kungayiphambili, kuphelele phansi, kuboshiwe, kufungiwe ukuthi cha ngeke kuze kulunge. Uzophupha-ke isihlahla siboshiwe-ke. Uphinde uphuphe izinja ezivaleke amehlo. Izinja-ke bakothi ngangachaza ukuthi zabantu abasigadayo bayidlozi kithina ezimpilweni zethu. Ngaleyo ndlela uma uziphupha zivaliwe amehlo kutshengisa ukuthi edlozini lakho wena ukhulunyeliwe, wena wacelela ukuthi lize lingakubheki, lize lingakugadi noma ngabe yini abazoyenza phezu kwakho yenzeke nje ngaphandle kokuthi bakuvikele abantu abawumndeni kuwena. Uphinde futhi uphuphe izimbuzi eziphuka umlenze noma ngabe kuthiwa iphupha inenkinga noma ngabe kuthiwa iyafa, okutshengisa ukuthi kakhulukazi kulabo abantu abanemimoya bona lolo lihlangana kakhulu nabo, ngoba into eyenzakala lapho ukuthi imbuzi njengoba isitshengisa ukuthi ilimele, imbuzi nje yona iyodwa ikhomba ukuthi wena ungumthethi, uthethelele abantu amacala abantu abangasekho, yabona, umkhulumeli wabantu abangasekho, umuntu othunywa ukuthi enze nezinto eziqondene nedlozi. Uma ngabe kuthiwa uthole uyayiphupha ilimele, okutshengisa ukuthi wena edlozini uyakhulunyela ukuthi izinto esikhulumayo noma ngabe uthi uyazenza noma ngabe ufuna zihambe kahle ngawo azizohamba ngale ndlela wena ofisa ngayo. Ngobani? Kunezinto ezilethwa phezu kwakho ukuthi noma ngabe yini wena ufuna ukuyenza noma ngabe ufuna ukukhuluma bengayithathi njengento okuyiyona. Kunalobu buhlungu-ke usuvezelwa lokho-ke edlozini lakho ukuthi wena awusiyena umuntu olungile. Ngaleyo ndlela uyoniwa okwakho-ke. Uphinde futhi
uzoziphupha uyibona usendlini evalekile, kuvalekile kuleyo yindlu leyo, mhlawumbe indlu esabekayo, uyabona noma mhlawumbe indlu empty uvalekile, uzama ukuphuma, okutshengisa ukuthi wena-ke lapho uvalelwe izinto zakho zonke zabanjwa ngale ndlela eyibanjwe ngayo, wagqitshwa izinto ezithize ngemithi nangayo yonke indlela ongasucabange ukuvala wena ukuthi ungabi nayo inqubekela phambili empilweni yakho-ke. Uzoziphupha futhi wena ungumuntu ohlalahlale ehleli phansi noma elele. Ukulala lokho kutshengisa ukuthi wena noma kuthiwa bakulalisa ngenkani noma ngabe kuthiwa uhleli phansi, uyizibone nje ungasukumi noma ungakwazi ukuhamba ephusheni lakho, ukutshengisa ukuthi noma ngabe yini othi ufuna ukuyisukumela, noma ngabe yini othi ufuna ukuyenza eqondene nempilo yakho, bakuvalele ukuthi ungakwazi ukuyicabanga ukuthi hayi bo konje kufanele ngilungise lokho, konje kufanele ngenze lento lena ukuze izolunga phela, ukuze ukwazi ukuba nenqubekela phambili ngempilo yakho. Uzophinde futhi uziphuphe wena mhlawumbe ake ngithi ugibele ibhayisekili, uyalishayela ibhayisekili vele liphuma amasondo noma vele likuyise, okutshengisa ukuthi lapho cha impela yonke into othi uzama noma indlela encane othi uzama ukuyilungisa, ufuna izinto zakho ziye phambili, ukhona le ndlela osubone ngayo ukuthi cha mangase ngenze lokhu uhlanganisa lokhu uhlanganisa nalokhu kuzokwenza ukuthi wena impilo iphushe iye phambili. Kodwa ngasikhathi seliwa-ke ibhayisekili noma seliphuka sewuwa nawe, okutshengisa ukuthi kuvalwa yonke into, kuvalwe nalezi ndlela ezincane ngase zikusize ukwazi ukuthi uye phambili nempilo yakho. Noma ngabe kuthiwa futhi imoto obukade uyidrive uyithola usuyishayisa isishayisa, okusho ukuthi lokho nakho kuzamayo bazame futhi nokuthi bakukhulumela phezulu ukuthi ungalungi-ke. Bakwethu ngicela ukuthi okwanamhlanje-ke ngime lapho-ke, ngiyabonga.